Живописное село Юкары-Каралес расположилось на левом склоне Каралесской долины в Бахчисарайском районе. Ее природа отличается удивительной красотой. Долину охраняют возвышающиеся на противоположной стороне 14 выветренных скал Узун-Тарла – Каралесские сфинксы. С крымско-татарского языка название села Юкары переводится как «верхний», а Каралес состоит из двух слов – «Кара» – «черный», «Ильяс» – мужское имя. Историки относят это имя к владельцу окружающих земель Ильяс Мурзе, известному по записям Кадиаскерского суда 1704 года. Энвер Асанов родился в Юкары-Каралесе в 1929 году. Он помнит, что до депортации 1944 года село было исключительно крымско-татарским. Kırım-Tatarlar bizim köyde Orus diyen yok, Orus yok edi. Bir tane Orus geldi, apay cenk vaktine geldi. Hayvanların bakayet adamların hayvanların. Akyar taraftan Akyar'a cenk dedim. Bizim köye gelip oturan bir kız şov var edi. Bizim köyde Orus diyen başka millet yok edi. Bir Kırım-Tatarı bütün bizim özümüz edik. 125 tane üy var hani hane. Хоранда 136 tane saydım yani. Плодородные земли, колодцы, родники с полезной водой позволяли жителям заниматься земледелием. Славился Юкары-Каралес и своими табачными плантациями, фруктовыми садами с яблоками, грушами, черешней и персиками. Bu kayanın ardına, bu başına çıksan, ne var? Barlak diyen çayır var, Barlak adı. O çayırın bir akkamına bunun ardından gitken dere, fındıklı dere diyorlar. Andan tuta anlayacak fındık bu türekleri bütün. Sonra ondan son geçesin Nastarla diyediler. Anda Arman anda da bastık. Son vakit anda bastık Arman. Nastarlarına ona uzun dere diyediler. Uzun oğan için. Yerde bir krezlik çayırımız var. Şimdi anda 3 semi otura. Artta uzun tarla var. Anda da boylayın çayırlar anda artta. Sonra yakta daşı baba çayır var. O da şimdi bütün treklik olup gitken. Köyde iki tane tütnakır var idi. Tütnakırını bilesin. Tamaki bana papiroz yapar da. İki brigader var idi. Bir tanesine babam, bir tanesine emcem. Uyaktakına uzak, büyük kalizi yakın soyuna babam idi, spes. Uyaktakı koyun başına emcem idi. Yani bu bütün tütüncülük idi bunda, çok. Bütün tütünle uğraşıydı hak. Это сохранившееся здание начальной школы в Юкары-Каралезе. В ней еще до войны Энвер Асанов успел окончить 3 класса. Bunda okugan şey olmaz cenk vaktinde. 9 ay, onlar bir yıl turdular bunda. Bunlar bütün emeydi. Lazaret, больница. Рядом со школой находилась и местная мечеть. Cami yerdeydi. Camini başta ambar ettiler. Ambardan sonra ambarını almıştırlar başka yere gitti. Demeyası kulüp yasadılar mı? Kulüp oldu. Ana işte toplaştılar, eğlence akşam dediler vakti. Beçir öyle şeylere kulüp oldu. Son minaresini 38 senesi bozdular. Ben kozum o günde durar minareden boz batırdılar da. Minareyi bozdular. İçine armatür yerine kurşun tok ekenler vakti. O kurşunlar önce sallan eken abi de yıkılmaya eken o minareler. Şimdi o vakti yıktılar onu. Sonra kulüp oldu kaldı. Sonra nemseyirken son bir daha cami ettiler anca. Cami ettiler ama ya minare yok. Minarenin o keyin yeri var da tabi. O boyda kalarlar andan ezan çağırırlar işte. После депортации крымских татар Юкары-Каралес переименовали в Залесное. Сегодня здесь проживает более 500 человек. Местные жители живут за счет сельского хозяйства и туризма. Рядом с селом расположены известные пещерные города Мангуб-Кале, Эски-Кермен и средневековый замок Кыз-Куле.